Evo idemo na arheološki lokalitet Justinijana Prima, izuzetno značajnog za kulturološki, istorijski za ovu teritoriju Srbije. Međutim, evo pogledajte kakav je put ka najznačajnijem arheološkom nalazištu u Srbiji. Svako ko dođe, ko malo se razume, niko ne može ne čudi zašto je veliko zapostavljeno. Svako očekuje, kao što je Romulijana Veminacijom, dole za ove terme. Svi naučnici koji se bave time su saglasili da je ovo Justinijana, ali opet svako može da ospori. Što postoje kuće, stare kuće u okolnim selima građene od ove opeke, dok to nije ušlo u neku kontrolu. Ma nešto nema ograde, ovima možda postaviš i oklopno vozilo, oni ide da rastiljaju. I onda to je bilo lom, u deka je bilo kese, flaše. Evo ti tamo vidiš, malter stoji, sve ovo se raspada. Kaže se imperator. Original naziv je Justinijana Prima, znate to. Lokalni naziv je Caričin grad, nije po carici Teodori. Zvanično nije, nezvanično jeste. To je naš Vladimir Petković, koji je našao prvi Caričin grad. On je dao ime Caričin grad zato što se mesto u vreme Turaka zvalo Caričino. Zakolje se životinja pa se krv stavi u posudu. Ako se krv ne zgruša, znači da je mesto zdravo. Ako se zgruša, ne valja. Kaže da se ovdje nije zgrušala zbog toga što se dešava to ukrštanje ruže vetrova sa Radan planinom. To neki feng shui tog doba. Ali popisu istoričara Prokopije iz tog perioda, koji piše jednu zvaničnu istoriju za Justinijana, drugu tajnu. I u toj tajnoj istoriji on kaže, koja je nađena početkom 16. veka u Vatikanu, on kaže Justinijana Prima se nalazi na ušću dve rečice kraj sela Taurisijon. A selo Taurisijon je, gde je ova crkva dole, pretpostavlja se da je tu rođen Justinijan Prima. Ko ne zna ko je bio car Justinijan, neka izgoogla. To je ogroman grad. Pretpostavlja se da je grad imao 8 do 15.000 stanovnika, a sa prigradskim naseljima i selima do Radan planine do 30.000 stanovnika. Podigao je Justinijan Prima 535. godine, početkom 16. veka. Živeo je veoma kratko za taj period, tačnije 613. godine. Grad napušten kad su krenuli Sloveniji i Avari sa severa. Kad je pao Sirmijum, njima je samo prekinut akvadukt, više nisu imali uslova za život i napušten je grad. Zato se Caričin grad smatra za mrtav grad. Kaže se da je grad podignut u slavu Ika Justina prvog, koji je rođen tu u prigradskom naselju Vederijana, kilometra odavde. S tim što je više, ali da kažem više nego sigurno da je to Justinijana. Nađeni su episkopski pečati, novac, plombe za pisma sa likom Justinijana, sve. Bio je verski i administrativni centar u to vreme. Zašto verski? Sam grad ima 6 crkve otkrivene i 3 neotkrivene. Bilo je sedište arhijepiskopije i mitropolije pod njihovom jurisdikcijom. Idemo levo. Pod njihovom jurisdikcijom je bila i Ohridska arhijepiskopija. Evo ti 3 stuba u obliku krsta. Znači sve je u znaku krsta na Caričin grad. Vatikan i danas imenuje biskupa sa sedištem negde u Nemačku, znači te oblasti i Justinijane, a pravoslavci su to prekinuli početkom 16. veka. Ovo je ta stena, krečnjački mermer ili breča. Stena koja postoji na Radan planini, pretpostavlja se da je odande i donešena. To se ruši, ovo je original njihov malter, koji ne popusta. Na prečniku do 5 km ima 17 crkve iz tog perioda i to nije definitivno. Evo, original, kolonizacija ili kanalizacija. Ovo je 1500 godina, ovo je 35 godina. Znači, i cigla, i malter, i zidanje, i sve. I ne liči ništa. Znači, ona je bila među najreprezentativnim objektima na Caričin grad. Pored toga što je bila oslikana podnim mozaicima, ova crkva je imala i freske. Ovo su mozaici koji su ispod nas, dole. Znači ovaj srednji brod
A to je sad pokopano da bi se očuvalo? Konzervacija. Da, otkriveno. Tu ima jedno parče mozaika otkriveno. Imam knjigu dole. Evo ti šta je. Isto su veliko oštećenje. Noj, paun. U ovom delu ima neka ovca. Koliko mozaika ima tu sačuvano. Znači ovo samo hvali. Ovo su sve mozaici koji su ispod nas dole. Ovo je ptice. Evo ti paun. Ovo su oštećenja. Konj. Bik. I jedna ubava amazonka. Otkud ove ribe u Caričinom gradu? Ovo kao japankica. Na 3 stuba veća na sredinu je bila naslonjena posuda za zagrevanje vode, metalna ili zemljana, svejedno. Ložište bilo s ove strane, znači svuda je tu cirkulisao topao vazduh. Svi ovi stubići idu do spratnog dela, na spratu je bila prostorija za preznojavanje. Znači ovo smo sad u atrijumu crkve, imamo bunar, original iz tog perioda. Dilataciju su oni napravili, da ne puca. Znači, prošle godine nađen jedna kamila, ostava od 27 zlatnika. Najvredniji nalaz do sad nađen za 100 godine na Caričin grad. Neprocenjiva numizmatička vrednost, sve unikati. Mavrikije, Justinijan, ne znam šta sve drugo. Na osnovu toga, kad stigne zvanična potvrda iz laboratorije iz Brisela, šta su sve pogodnosti, šta sve može da se iskoristi pored Caričin grad. Pa između ostalog, kaže, može i da ovaj kraj brendira grožđe. A ja kažem, možemo li da brendiramo ljudi? Pa nigde živa duša nema, ti će brendiraš grožđe, to sve napušteno. Ovo okolne njive, to isto ispod je grad, jel tako? Pa sve. U Veli Vade dole gde ste došli, gde su kola naniže, gde su znači sve ti je to. To je ta bazilika, crkva sa kriptom. Znači imamo postolje originala odavde naviše, imamo stub originala, imamo kapitel koji stoji naopako original. Znači Akropolj je najuzvišenije mesto, sastoji se desno episkopska palata, levo episkopska crkva, konsignatorijum ili škola za podučavanje đaka i vernika i baptiserijum ili krstionica. Ta piscina ili cisterna. Eto ribe odakle su. Ja sam pitao odakle kamile na Caričin grad, rekli su mi da vidim, najvjerovatnije nije bila gotova železnička stanica. Mi dao, to se nam restilo, ja sam onako malo da ulepšam na bacio prošle godine, ali ono se mrestilo, Bože čuvaj. Ja, sa tiše.